E te tiro ana te wānanga o Aotearoa ki te whakawhānui ake I āna kaupapa ako, maroto mai I te hono ngātahi atu ki etahi atu whare wānanga. Ko te whakaaro ia he whakatū whakaakoranga mō ngā mahi pērā I te mataaro kōrere, te mātanga hiko me te mātanga korohū, I runga hoki I te mōhio koera ngā momo mahi, ka whāia e te hunga kimi mahi hei ngā tau etu mai nei. Here mā te kaumano neke atu nā tauira kua whakapōtai tia ki nā kaupapa o tēnei whare, a kua nei he kaupapa hou mā nā tauira. Te Wānanga o Aotearoa is currently in the process of expanding our portfolio of programs. Kei te tiro te wānanga o Aotearoa ki Tāmaki Makaurau, ki te honotahi me te whare takiura o Manukau, me te whare wānanga o Wairaka, ki te whakatū I etahi kaupapa mahi arehe. And that will involve carpentry programs and plumbing and gas fitting and electrotechnology. And it's really exciting. Hei tā Yvonne O'Brien ka puta nā tonoa Aotearoa mo etahi kaimahi arehe, ara mo te wāhi o ōtautahi. Nō reira, tō rātou kaha hiahia ki te whakatū I tēnei kaupapa. We also know that from 2012 onwards there will be a significant demand for new workers in the construction industry. E hara tēnei I te kaupapa hou, I te rāhina kua pahure I hono nā tahi ai rātau me te wānanga o te tai tokerau. So a genuine desire to meet need as opposed to competing for the same students, a focus on whānau transformation. Ahakoa he whaina noi hoi tēnei wā, e titikaha ana te kaitaka waina nei, ka puta he hua, rā paira tā whai te karere.